Türkiyalik жазуучу, din alımı Osman Nuri Topbaş'tın kalemine taandık 5 tomdan turgan Paygambarlar tarixi 1 attуу kitep Türk tilinin Kırgız tiline 2006 жылы kotoruldu. Bul kitepte Paygambarlardan örnöktүү ömür jolu, uluu vazipany öz koomdoruna kantip jetkirgendigi jana jeke adamdık biik sapatları tuuralуу kеңири maalumat berilgen jana içinde eç kanday sayasi maksat jok. Bul emgek Kırgızistan musulmandar din başkarmalığına karaştуу dini adabiyattardy gözömöldөө komissiyası tarabынан kıldat tekşerilip, ahli sünnet val jamaat akıydasına karama karşı gelbeyt, degen anıktama berilgen. Kitepti Türk tilinin Kırgız tiline kotorgon. Akılbek Halbekov, redaktoru, professor, til ilimlerinin doktoru Taşbolot Sadıkov, kompüterdik kalıpka salgan jana jasalgalagan, Bakıtbek Koңурбаев, kitep kayradan redaksiyalanıp, kotormodogu ayrım katalar oңdoldu. Iyik Kur'andın negizinde. Paygambarlar tarixi 1. 2. basılışı. Osman Nuri Topbaş. Kotorgon Akılbek Halbekov. Urmattуу okurmanдар, kolunuzdardağı Paygambarlar tarixi attуу kitepte ıyık Kur'anda atı atalgan paygambarlar tuuralуу жазылган. Bul kitep ibarattуу tarixi okuyalardı. Paygambarlardan ülgülü ömür gençin tereң түшүндүргөн. Ötkön koomdordan sabak alınçu mınday kitepler elibizdin dinge bolgon aң, sezimin arttırıp, dini түшүнүгүн bara jogorulatat degen işeniştebiz. Kırgızistan musulmandarının din başkarması mınday kiteplerdi kotorup elge tartуу kılıp jatkan adamdarga ıraazычылыгын bildirip, kalayık kalka siңимдүү boluşun Allah'dan tileyt. Sizlerdi tereң urmattap, Kırgızistan musulmandarının Azireti Mufti Muratali Acı Cumanov. Baş söz, çeksiz meğerimdүү jana özgöçö booriker Allah Taala'nın ısmı menen baştaymın. Allah Taala adamzatqa akıl, aң sezim jana ıhtiyar berip, ar türkün kulk münözdö jaratkan. Munu menen katar pendelerin, ak jolgo bagıttoo üçün özgöçö nark nasildü, ıklası taşkındagan salih insandardı jol başçı kılıp jönötkön. Uşunun özü jaratkan Allah'nın siz menen bizge ıroologon baa jetkis jardama. Elçilerdin içinen ayrımlarına özgöçö joopkerçilikti jüktöp, sıylık katarı vahiydi bergen. Paygambarlar ümmettör üçün ar taraptуу ülgü bolup sanalat. Allah Taala elçilerin tömönkü 3 manilүү vazipany arkaloogo mildettendirgen. Allah Taala'nın ayatların okuu jana eldi tuura jolgo çakırуу, napsini taza tutup, ak жашоого ülgü boluu. Kitepti jana daanışmandıkты үйrötүү. Uşul aytılgandın baarı, bütünдөй, adamzatqa tiyешелүү. Başkaça aytkanda, jaratkan Allah eç kaysı koomdu, eç kaysı, eldi jol başçısız kaltırgan emes. Bendesinin jakşılığı jana paydası üçün Allah Taala adam atanı özünün urpagına elçi kılgan. Demek, Adam aleyhissalam, algaçkı insan jana algaçkı paygambar bolup sanalat. Çınjır sımal jalgaşıp, birine biri tizmekleşken 120 miңден aşuun paygambar menen çıŋalıp, tastıktalıp gelgen bul ulu, jol işenim öňütündö birde kalsa da, adam balasının tarixi çığırının önügü joluna jaraşa örkündöp ösüp oturup, eň akırkı paygambar Azireti Muhammeddin, sallallahu aleyhi vasallam, paygambarlığı menen özünün tuu çokusuna jetken. Allah Taala özünün süýüktүү jana eň akırkı elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vasallam arkuluu kıyamatqa çeyin gele turgan müldö adam balasına Kur'an-ı Karimdi belek kılgan. Kur'an-ı Karim özünün geremet mucizalary ekimenen neçendegen türköylör menen kapırlardı çarasız kaltırsa, momun musulmandardı taң kaltırgan. Kur'an-ı Karim baktılуулuktun gepildigi, adamzat kapır bolboy, tuura joldu tapsın dep Allah Taala anı adamdardın kızıkçılığı üçün gana jibergen. Kur'an-ı Karimdin jalpı içki mazmununa gele turgan bolsok, maksatqa ılayık bir neçe özöktүү maselege basım jasayt. Kur'anга taandık özgöçölüktörдүн biri, murunku ümmettörдүн tarjımaldarынан kabar berүү. Çeksiz gemenger Allah Taala murunku koomdordogu ibarattуу, ülgülүү okuyalar arkılуу adaşkandarga eskertүү berip, kulçuluk kılууga ündöyt. Adaşuunun jana günөөkөлүктүn akır ayagı Allah Taala'nın adilettүүлүgü menen жыйынтыктары, ал эми туура жолдо акыйкат иштерди жасагандарга жараткан Allah'nın sözgө сыйгыс эсепсиз сыйлыктары берилери Kur'anda açık aytılgan.
Бул ыкма икаяда айтылган сыяктуу туура эмес иштерден сактанууга үйрөтөт жана адамды бактылуу кыла турган иш-аракеттерге дем берет. Кур'ани Карим мурдагы үммөттөрдүн башына түшкөн мүшкүл окуяларды жана жетишкен ийгиликтерин баяндоо аркылуу адамдарды руханий жана адеп-ахлактык жактан тарбиялоого олуттуу көңүл бурат. Курандын 3/1 бөлүгүн жалаң гана икаялар түзөрү, мунун кадиксиз далили. Икаялардын көкөрөктү жана акылды тойгуза турган руханий баалуу кенч экендигин түшүндүрүү үчүн Азирети Мавляна Куттиса сируху өз оюн төмөнкүчө билдирген. Куран бул пайгамбарлардын абалы, сыпаты жана касиети. Эгер аны ыйба, ыклас менен окуй алсаң, анда өзүңдү пайгамбарлар жана валилер 3 менен жолугуштум деп эсептей бер. Алардын икаяларын канчалык берилип окуган сайын жан кушуңа дене бойдун капасы тар келе баштайт. Дененин капасынан биз илим, икая окуп кутулганбыз. Ал капастан бошонуу үчүн ушул жолдон, тактап айтканда, Тавхид 4 жолунан башка арга жок. Ойлочу, ойноок шамал ат коомун эмне кылды? Же топон суунун кандай болгонун уктуң беле? Ошол кекчил деңиз, кызыл деңиз, фараонду кантип тум чуктурду, кара жер карунду кантип жутту, согушчан пил кошуунун абабил куштары кантип жайлады. Кудаймын деп төш каккан Намуттун башын кичинекей чымын кантип жеди. Улуттун ахлаксыз коомуна эмне себептен көктөн чок жаады жана аларды кантип корумдады. Аларды кою караңгылык кантип каптаганын жана Булганыч көлдүн эмнеден улам сасып калганын билбейт белең. Дүйнөдөгү биз жансыз деп билген заттардын кудум акылдуу адамдар сыңары пайгамбарларга кантип жардам бергенин эринбей айтчу болсом, ансыз да чылгый асыл баалуулуктарды камтыган Маснави китебим 40 төөгө жүк болот. Тавхид акыйдасы адамдын жүрөгүнөн терең орун алсын, ташка тамга баскандай акылга ширелсин деген максатта пайгамбарлардын чакырыктары жана үммөттөрдүн аларга болгон терс мамилелери, жосунсуз жоруктары икая түрүндө Куранда жетиштүү баяндалган. Курандын жөнөтүлүш максатына ылайык икаялардын сыры мындайча жыйынтыкталат. Азирети Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын тастыктоо, бардык пайгамбарлардын элдерди тавхидке гана чакыргандыгын көрсөтүү, окурмандын оңой жол менен ибарат алышына шарт түзүү, жүрөктөрдү сезимталдуулукка тарбиялап, ар тараптуу руханий тарбия көргөн, ыйманы бекем, салих инсандарга имерилтүү жана өтүмүштөгү апаат жана балелерден сабак алып, сабырдуу болуп, нематтарга шүгүрчүлүк келтирүүгө үйрөтүү. Эң оболу жараткан Алланын жардамы жана чымырканган кайрат менен жазылган колуңуздардагы бул эмгек Куранда аты аталган пайгамбарлардын үлгүлүү да, сырдуу да, жемиштүү да өмүр жашоосунун маңыздуу учурларын камтыйт. Мында периштелердин саждасына 5 Алла татыктуу кылган Адам алейхиссалам, асманды таң калтырган сырдын ээси Идис алейхиссалам, жер жүзүн топон суу менен капырлыктан тазалаган Нух алейхиссалам, Кудайга ишенбеген ат коомун аламат бороон менен түбүн көккө сапырган Худ алейхиссалам, ал бут азгырыктын кесепетинен пайда болгон зилзалада үйлөрү орду түбү менен ойрондолгон Самут коомуна жиберилген Салих алейхиссалам, заалым Намуттун тоодой алоолонуп күйгөн отун жаратканга жан дилден берилгендиги менен гүлзарга айланткан Ибрахим алейхиссалам, өзүнүн ырыстуу ыкласы, тобокелчилиги жана берилгендиги менен дастанга айланган Исмаил алейхиссалам, урук тукумунан Бани Исраил пайгамбарлары тараган Исак алейхиссалам, Содом жана Гоморенин уят сыйтсыз калкын акыр аягына чейин адеп-ахлакка үндөгөн Лут алейхиссалам, Тавхиддин желегин желбиретип чыгыштан батышка карай көтөргөн Зулкарнайн алейхиссалам, сагыныч, куса жана сүйүү отуна албырттап, сабырдуулуктун нагыздастаны атанган Жакып алейхиссалам, кулчулукка сатылып, түрдүү кордуктарга кабылып, андан соң зынданда киши чыдагыс кыйын күндөрдү баштан кечирип, акырында Мисир элинин урмат сыйына татыган Жусуп алейхиссалам, тилинен бал тамган, чечендиги менен угармандын жан дүйнөсүн толкуткан ак таңдай пайгамбар, Хатибул Анбия, Шуайб алейхиссалам, аса таягынын кереметтүү мужизасы менен акмак фараонду Кызыл деңиздин ириминде калтырган Муса алейхиссалам, аруак Азирети Мусанын жанында жүрүп, тажрыйбаны мол топтогон ыйманы бек тууганы Харун алейхиссалам, чын ыкластан айткан зикиринин пазилети менен тоо ташты титиреткен, ал тургай жырткыч айбандарды да туйлаткан Давуд алейхиссалам,
ötö köp baylığına jana eç kim ataandaşa algыс güçtүү biilgine mançırkanbay, jürögün zikir menen toyguzgan Sulayman aleyhissalam, 100 yıldık ölüm uykusundan soň Allah'nın buyruğu menen kayra tirilip, kıyamattagı kayra jaraluuga dalil jana misal görsötkön Uzayr aleyhissalam, tereň oy çabıtı menen sabırduuluktun kajybas türkügü atangan Ayub aleyhissalam, ıymanga süngüp kirip, jaratkandan geçirim tilep, duva jana zikir çındığının tübün türö kıdırıp, karangılıktan kutulgan Yunus aleyhissalam, Allah Taala'nın İlyasga salam bolsun, degen özgöçö nazarına jana süýüsüne arzıgan İlyas aleyhissalam, alamdarga atagı getken Alyasa aleyhissalam, Allah Taala'nın meýeriminen jan düýnösün sugarıp, asıl sapatın örçütkön Salih paygambar Zulkifl aleyhissalam, gemenger nasaatları menen dastanga aylangan, zattık jana rufi tabıptardın piri sanalgan Lukman Akim aleyhissalam, ara menen ekige bölünüp jatkan çaktada kınk dep ün çıgarbagan, çıdamkaylığın jana berilgendigin saktap kalgan paygambar Zakariya aleyhissalam, atası Zakariya sıyaktuu şehit ketken Yahya aleyhissalam, tamırdın ar bir kagışı menen koşo jaratkandı dаңtap, napsisin kınk ettirbey Allah'a moyun sundurup, jaratkan bergen özgöçö kasiyet menen oorulardı ayıktırıp, ölgöndü tiriltken, akırında asmanga götörülgön İsa aleyhissalam, paygambardı. Jana oşonda ele musulman bir tuğandarыбыздын rufi düýnösüne gül azık, düýnö taanymına baylık jana jarygyn tiigizgen nur bolsun dep maksatty gözдөp, bardyk paygambarlar menen ümmettörünün baştan ötkörgön özöktүү okuyaların, örnök bolor daanışmandygyn ireeti menen жазганга areket kıldık. Oşonu menen katar, tee baştan beri gerben sımal birinin artынан biri gelip, eki düýnönün baktılıuluğun süýünçülöp ketken paygambarlardın berekelүү jana kuttuu vazipasın moyundap aalamdarga ırayımdуулuktun жүzü katары jönötülgön, eň akırkı elçi, jaratılıunun jarkın sırı, tiriүүлük aalamının baysaldуу nur, Hazreti Muhammed Mustafa'nı sallallahu aleyhi vasallam, okurman түшүнгүдөй jana kanaattangıday dеңgээлde жазганга güç jumşadık. Okurmandardın çoğun kızıgууsun jaratkan kolunuzdardağı, paygambarlar tarıхы attуу 3 tomduk kitepke bolgon suroo talaptar jana kaloo tilekter bul kitepтердин islami okuu jaylarda dars kitebi katarında okutuluşu üçün kayradan iştelip çıgışına türtkü boldu. Jalpı okurmandardın paydasın gözдөp, jetik düşündürүү maksatında, kiteptin ayrım jerlerin kıskartıp, zarıl jerlerin alımça koşumça menen toluktadık. Тийиштүү сүрөт жана карталарды жайгаштырып, bir qatar materialдар menen, paygambarlar tarıхы bir kitepti baytuuga jetiştik. Oşondoy ele zarıl dep eseptelgen, jattoo üçün jеңил bolgon ayattardın arapça teksti koşulup berildi. Emgek belgülü ölçömdö jönököylöştürülüp, kıskartılıp berildi. Birok, bizden kийинки muğundar üçün da zarıl bolgonduktan, İslamdın bay madaniyatına tieşelүү sözdördü, terminderdi jana түшүнүктөрдү saktap kalуу areketin gördük. Ayat jana hadisterdin kotormosu dıkattık menen tekşerilgenden kiyin gana tişelүү tema jana ikayalar bütündügünü, oy örüşünü jaraşa irettelip jaygaştırıldı. Ar paygambardın tarjımalının soňunda klassikalık ülgüdögü, suroolorgo жооп bергile, varianttardın içinen tuğra жоопtu tapkıla, süýlemdördü toluktap жазgıla, boş orundardı tolturgula, sıyaktuu sınaktık suroolor dayardaldı. Ar bir bölümdün ayağında suroolordun жооптору жазıldı. Ayrıkça, suroolordu tandoo jana dayardoo uçurunda okuuçulardın maalımat kazınasın baytuu, aң sezimdүүлükö, akıl estүүлükö jana ülgülүү jürüm turumga tarbiyaloo, okuyalardın sırları tuuraluu oy jügürtүүgө bagıttoo, ar bir tarıхый okuyanı uçur menen salıştırıp, kanaattan aarlık jıyıntık çıgaruuga maşıktırуу, kanday gana okuya bolbosun, akıl kalçap anın jıyıntığынан özüne tieşelүү ibarat nasibin alуу sıyaktuu oluttuu jagdaylarga basım jasaldı. Paygambarlar tarıхынын mintip 3 tomduk kitep bolup жаңыдан dayardalışına gömök görsötkön komissiya müçölörüne, hadistik gep keňeşin ayabagan kesipteşterime tereň ыраазычылыгымды bildirem. Bol emgek alar üçün da sadaka icariya altı boluşun jaratkan Allah Taala'dan tilep ketem. Çamabızdın çaktalуу ekenin moyunga alıp, alsızdık, çabaldık kılıp getirgen gemçiliklerimizdin geçirilişin Allah Taala'dan jalbarıp suranabız jana anın ayköl meýeriminen, çeksiz ırayımынан paana surayбыз. Jardam жалгыз gana Allah Taala'dan. Osman Nuri Topbaş 22 aprel 2004 yıl.
Üsküdar,